Weekend nziza cyane ku bakunzi ba HD Global Media, ndabasuje aho muri hirya no hino hatandukanye mu bice by'igihugu bitandukanye kabisa, mbifuriza kugubwa neza. Hanyuma amakuru y'imikino rero kuri uyu murongo wacu wa YouTube erekanye itanyahira muri champion y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda, igeze ku munsi wa 23 wayo. Birumvikana neza ko hasigaye iminsi 7 yonyine kugira ngo isozwe, mu gihe wa 23 nyine waburangiye. Hari umukino warawibaye, equipe ya Vision yatsinze ikipe ya Gasogi United igitego kimwe ku busa, cyatsinzwe n'umugande Musa SN Simba, hari ku munota wa 8. Bitabirangira ikipe ya Vision rero yegukanye amanota 3, binayifasha kuva cyangwa se kuva ahabi cyane, ariko wenda relegation yayigumyemo, gusa amanota yiyongereye. Hanyuma matches zihari kuri uyu munsi rero ziranakomeye. Equipe ya Kigali irakina na Muhazi kuri Kigali Pele Stadium ku isaha saa 9. Marine yakire Rayon Sport mu karere ka Rubavu kuri stade Umuganda. Ni match komeye cyane, abareyo bahize baravuga ati intego no kwitwara neza cyane, bare bakoze n'imyitozo ya nyuma, ni nayo ya mbere ni hanyuma nyine kuri icyo kibuga bitegura umukino kuri uyu munsi. Bugesera iraza kwakira ikipe ya APR Football Club, nayo ni match ikomeye cyane kubera ko APR iri ku mwanya wa kabiri, irashaka uburyo yashikira ikipe ya Rayon Sport iri ku mwanya wa mbere. Ubwo rero Musanze naho iraza kuba yakira ikipe ya Rutsiro mu karere ka Musanze kuri stade Ubworoherane. Mu gihe Amagaju yo arakira ikipe ya Gorira kuri stade mpuzamahanga y'akarere ka Huye. Iyi mikino yose iratangira ku isaha y'isa 9. Hanyuma ku munsi w'ejo hari indi mikino ibiri iteganyijwe. Ekipe ya Mukura Victory Sport izabasuye Polisi kuri Kigali Pele Stadium, mu gihe Kiyovu Sport nayo izaba yasuye Etincelle hariya mu karere ka Rubavu. Nuko nguko ibintu bimeze. Hanyuma hagiye kureba ku rutonde, Rayon Sport iracyari ya mbere ifite 46, APR ku mwanya wa kabiri ifite 45. Hanyuma amakipe ari mu byago byo kuba yamanuka, turahera ku mwanya wa 13 hari Bugesera ifite 28, mu gihe ikipe ya Marine iri ku mwanya wa 14 ifite 23. Hanyuma Kiyovu Sport iri ku mwanya wa 15 ifite 21. Hanyuma Vision iri ku mwanya wa nyuma ari wo wa 16 na munota 19. Bivuze iki? Nuko kuri uyu munsi hagize ekipe imwe ikora amakosa, indi ikaba yatsinda yahita ica hindi. Nk'urugero Marine ikoze ikosa igatsindwa uyu mukino, mu gihe Kiyovu Sport ejo yaba yatsinze yahita yicaho, cyangwa se Bugesera nayo ikoze amakosa, hanyuma ekipe ya Marine ikaba yakora amanota 3 cyangwa se indire zita nziza kuri Rayon Sport yahita iyicaho. Ubwo nuko imeze rero, bigomeje kuba bikubana, champion igeze hakomeye, ibintu bimeze neza, yaba mu makipe ashaka igikombe Rayon Sport na APR, cyangwa se mu makipe agomba kumanuka hagati ya za Bugesera, Marine, Kiyovu na Vision, nabwo birakomeye cyane. Hanyuma reka soreze muri basketball rero, hari imikino yarayibaye, ibintu byari bimeze neza cyane hariya muri Petit Stade. Ekipe ya APR yatsinze Rege amanota 69 kuri 62, mu gihe ekipe ya Tigers yitwaye neza cyane itsinda ekipe ya Orions amanota 80 kuri 70. Ibintu byari bimeze neza cyane muri basketball. Ubwo rero abakunzi ba HD Global Media, reka mbashimire cyane, mbifuriza kugomeza kugira weekend nziza mu bice bitandukanye by'igihugu muherereyemo. Nge nitwa Rukundo Rukuci, mugameze mubane natwe kuri umurongo wa YouTube.